Dobar dan, dobrodošli u BMW salon. Pred vama je treća generacija najpopularnijeg SUV modela srednje klase BMW X3. BMW X3 X-Drive 20D u X-Line paketu opreme koji danas predstavljamo pokreće dobro poznati BMW-ov četvorocilindrični dizel motor radne zapremine 2 litre koji u kombinaciji s osmostepenim automatskim menjačem i X-Drive inteligentnim sistemom pogona na svim točkovima isporučuje 190 konjskih snaga. Na vozilu su 19 calu felne sa sigurnosnim šrafovima koji su sastavni deo X-Line paketa. Ima adaptivne LED farove sa asistencijom dugih svetala, dok spoljne lajsne i krovni nosači od aluminijuma naglašavaju da je u pitanju elegantni paket opreme. Parking paket koji dolazi uz vozilo uključuje prednje i zadnje parking senzore, kameru za vožnju unazad i automatsku asistenciju pri parkiranju, kao i paket retrovizora koji uključuje elektropodešavanje, preklapanje, automatsko zatamnjivanje i obaranje prilikom parkiranja. Interijer čine kombinacija kože i štofa, sportska sedišta za vozača i suvozača, sportski kožni volan koji takođe dolazi u okviru X-Line paketa opreme. Ovaj X3 ima automatski trozonski klima uređaj i multimedijalni sistem Live Cockpit Plus, koji podrazumeva ekran osetljiv na dodir dijagonale 8,8 inča i navigacioni sistem. BMW X3 o kome smo danas pričali u X-Line paketu opreme u punoj ceni košta 56.815, dok je akcijska cena 49.990. Takođe, kao i za ostale naše modele, postoji varijanta akcijskog automobila u M paketu, čija je cena 51.990 €.